Danas ćemo govoriti o Drugom srpskom ustanku i o tome kako je Srbija dobila autonomiju. Kao što znate, Turci su 1813. godine ugušili Prvi srpski ustanak, opljačkali i opustošili Srbiju, a veliki deo stanovništva su pobili ili odveli u roblje. Srpsko stanovništvo stavljeno je 12 dana van zakona, a to znači da su ostavljeni na milost i nemilost turskoj vojsci. Najveći deo starešina pobegao je u Austriju, a sa njima i oko 120.000 stanovnika. Porta je za novog beogradskog vezira postavila Sulejman Pašu Skopljaka, čije je zasluge u borbi protiv srpskih ustanika veoma cenila. Kada su Turci Srbima dali amnestiju, najveći deo izbeglica se vratio, a sa njima i jedan deo starešina. Od starešina koji su se predali Turcima, poseban značaj je stekao vojvoda Miloš Obrenović, koga su Turci postavili za obor kneza Rudničke, Kragujevačke i Požeške nahije. Pored njega, tu su bili Stanoje Glavaš, koga su Turci imenovali za nadzornika Carigradskog druma, ali su ga kasnije ubili zbog nepoverenja, a tu je takođe bio i bivši starovlaški vojvoda Hadži Prodan Gligorijević. Preko Miloša i drugih starešina, Turci su hteli da umire srpski narod. Međutim, ta blagost turske uprave nije dugo potrajala i počela su nova turska nasilja. Iznuren narod bio opterećen porezima i kulucima. Uveden je, na primjer, težak kuluk za opravku Beogradske tvrđave. Turski vojnici bili su pohlepni u želji da se dokopaju lične opreme pojedinaca među rajom, njihovog nakita, odeće, novca. Učestala su turska nasilja zbog kupljenja oružja i tako se ponovo javlja ideja o podizanju ustanka. Već 1814. godine u Požeškoj nahiji izbila je buna u okolini Čačka kod manastira Trnave. Bunu je predvodio Hadži Prodan Gligorijević, zato je i poznata pod nazivom Hadži Prodanova buna. Ustanici su odneli pobedu u bici kod Knića, ali su Turci ovu bunu ipak ugušili. U gušenju bune pomogao im je čak i Miloš Obrenović, koji je smatrao da je ova buna izbila u nevreme, odnosno prerano, i mislio je da se tursko nasilje može smanjiti ako se narod što pre umiri. Turci su ubili oko 300 uhvaćenih ljudi. Sam Hadži Prodan Gligorijević je uspeo da pobegne u Austriju, a igumana manastira Trnave Turci su nabili na kolac. O turskom nasilju u to vreme Vuk Karadžić je napisao da su to primeri od muke nečuveni u Evropi u naše vreme. Kako turska nasilja nisu prestajala? 11. aprila po starom, odnosno 23. aprila po novom kalendaru, 1815. godine, na praznik Sveti, na zboru u Takovu doneta je odluka o podizanju ustanka. Za vođu ustanka izabran je Miloš Obrenović, koji je na to pristao posle izvesnog oklevanja. O zboru u Takovu i o izboru Miloša za vođu pisao je Vuk Stefanović Karadžić, pa bih vam ja sada pročitala jedan odlomak o tome. Miloš na Sveti dođe ujutru u Takovo i onaj dan onde kod crkve učini skupštinu i stane se već javno dogovarati s narodom i s kmetovima šta će sad činiti. I sav sabor nađe da drugčije nikako biti ne može, nego da se biju s Turcima dok svi ne izginu. I još što je najčudnije, i sami starci i kmetovi, koji su svakda bili protivni buni, i oni sad pristanu i poviču da nema drugog spasenija nego da se biju s Turcima i da se brane dok se uzmože. I svi složno stanu moliti Miloša da im on bude vođa. I da ih ne izda. Miloš im na to odgovori da će im on biti starešina, ako će ga oni slušati, između sebe se kao braća paziti, oprostivši jedan drugome ako je ko kome nešto nažao učinio. I na to pristanu svi.
Miloš posle te skupštine otide sa svojim starijim i sad nanovo pristavšim momcima u Crnoću i onda, posle dugoga premišljanja i većanja, otide u Vajat te se obuče u svoje vojvodske haljine i pripaše oružje srebrno, pa onako nakićen, izađe među momke, noseći u ruci svoj vojvodski bajrak, koji je dosad ležao negde sakriven, pa pruži bajrak Simi Pastrmcu, govoreći: evo mene, a eto vama rata s Turcima. I svima je, koji su tu bili, srce od radosti zaigralo, kad su videli Miloša tako nakićena, i većma su mu se obradovali, nego ozebao suncu. Jer je svaki u sebi pomislio, sad je zaista rat i on pristaje s nama. Pastrmac uze barjak iz Miloševe ruke, te ga pobode u zemlju i stanu se pod barjak kupiti junaci. I Miloš se vrati u sobu, pa sedne s pisarom, te raspiše knjige na sve strane, da ustaje na oružje i malo i veliko i da biju Turke gde god zelenu strizu vide. Na takve glasove narod skoči i povadivši iz sklada i spanjeva svoje sakriveno oružje, stane se oružati nanovo. Ko je imao 2 duge ili male puške, onaj dade jednu onome od koga su Turci oduzeli sve. Evo ovdje možemo vidjeti također sliku Miloša Obrenovića i njegove supruge Ljubice Obrenović, rođene Vukomanović. Odmah po podizanju ustanka došlo je do okršaja sa Turcima. Srbi su se utvrdili na Ljubiću. Trenutak samo da označimo. Dakle, ovdje nam je Takovo, gdje je ustanak izbio, a ovdje nam je Ljubić. Zatim, ustanici su osvojili Palež, to je današnji Obrenovac, i tako su uspostavili vezu sa Austrijom, odakle su se mogli snabdevati oružjem. Braneći topove na Ljubiću, poginuo je slavni junak Tanasko Rajić, što možemo vidjeti na slici. Žestoke borbe vođene su i na Dublju i kod Požarevca. Srpski ustanici imali su sreću da se bore samo protiv vojske beogradskog vezira, koje nije mogla odmah ugušiti ustanak. Porta je zbog toga poslala na ustanike još 2 vojske, jednu dakle iz Bosne sa Hušik pašom na čelu i jednu iz Rumelije na čelu sa Marašljali pašom. Pašama je naređeno da što pre uguše ustanak, kako ne bi dali vremena Rusiji za intervenciju. U stvari, jednoj i drugoj strani je odgovarao da se ustanak što pre završi. I tako su počeli pregovori između srpskih starešina i turskih paša. Rezultat pregovora bio je usmeni sporazum između Miloša Obrenovića i Marašljali paše, kojim je u stvari uspostavljena zajednička srpsko-turska uprava u Beogradskom pašaluku, zapravo svojevrsno dvovlašće. U Beogradu je otvorena Narodna kancelarija, sastavljena od srpskih knezova, po jedan iz svake nahije, dakle 12 knezova. Dogovoreno je da srpske starešine same sakupljaju porez iz fahijske dažbine, da sude i upravljaju Srbima zajedno sa beogradskim vezirom i njegovim činovništvom. Ovaj sporazum je u stvari označio kraj ratnog perioda Srpske revolucije. Nakon ovog sporazuma Miloš-Marašlija, zaveden je red u pašaluku i knez Miloš je pre svega diplomatskim putem nastavio borbu za dobijanje pismenih garancija povlastica, odnosno za dobijanje autonomije. U borbi za autonomiju Miloš se oslanjao na odredbe Ičkovog i Bukureškog mira. Srbi su tražili punu autonomiju i povratak 6 nahija van Beogradskog pašaluka, oslobođenih u Prvom srpskom ustanku. Miloš je također obezbedio i pomoć ruske diplomatije, a služio se, kad god je mogao, i podmićivanjem turskih službenika. Ova borba dugo je trajala, ali se Miloš na kraju izborio za važna 3 dokumenta dobijena od turskog sultana. To su bili Hatišerif iz 1830. Berat iz 1830. i Hatišerif iz 1833. godine.
Beratom iz 1830. Miloš je priznat za naslednog kneza Srbije. Hatišerifima su Srbi dobili unutrašnju samoupravu, odnosno autonomiju, dobili su slobodu veroispovesti, izbor starešina, slobodu trgovine, podizanje škola i bolnica, štamparija, zabranu naseljavanja Turaka u beogradski pašaluk, ali takođe i pravo iseljavanja Turaka. Naime, Turci su mogli ostati da žive samo u gradovima sa utvrđenjima. Takođe, dobili su pravo da plaćaju tačno utvrđeni godišnji danak Turcima. I ono što je takođe važno, dobili su i tih 6 nahija izvan beogradskog pašaluka. Dakle, ustaničkom i diplomatskom borbom konačno je uspostavljena autonomna kneževina Srbija. U decenijama koje će slediti, Srbi su nastavili borbu za oslobađanje svih Srba od turske vlasti i za dobijanje potpune nezavisnosti.